Туғандар, ассаламу алейкум жамаат. Лайктан басыңыздаршы. Мен сіздерге рубльдің көтерілгенін көрсетемін. Бүгін 26 май 2025 жыл. Ноқат шары сағаттың жебесі 14:02. 2-ден 2 минут өтті туғандар. Бүгінгі ноқаттағы курстар қандай? Адаттағыдай таныштырамын. Тақы маалымат каналымыздың көрүүчүлөрүнө сөз түрдө кызматтарыбызды аткарып турабыз. Доскориада банк сатып алуу боюнча айтсам, рубль 0,9,5 тыйын, доллар 87,20, евро 99,30 тыйын. 0,9,5 доллар. Сөз түрдө каналга катталып, лайктан басып алыңыздар. Тугандар, уведомленияны бассаңыздар, сиздерге дагы ушундай курстар жетип барып турат. Капитал банктардагы рубльдун абалы бакта 0,9 тыйын экен, доллар 87,30 тыйын. 0,9 тыйын капитал банк. Так, тугандар, эми болсо валютчиктерди көрсөтөйүн, акча алмаштыруучу жер. Рубльдун абалы 1,09 тыйын, бул жакта дагы доллар 87,50 тыйын экен. Ким лайктан баса элек тугандар? Болчойт басып коюңуздар. Билесизби? Азия банктардагы рубльдун абалы 1,09,5, доллар 87,30 тыйын, евро 99,30 тыйын. Тугандар, буюрса, биздин каналды эмне көрүп турсуңуздар?